pan one ma disqualified na enyina so na yede musam eto monim na asam kro no abi asesi ewo sunafo south abato empehwe so ewo ahafo mantem owura Christian Frimpon opon wano so koyi ni ti ewo mpotem wasa na ebra wano so koyi ni tie na wa file wie ye na ebra so ye wa convert no ana petition na shun na nemuni ade na no ana chese ne petition ekoto odwa no wano ehunu se owura ye wono ayi ni ti anidi ade Christian wopon no enkrata no a wade kwato mpanifo na ni bono forgery bu kwase ya twom wa forgery signature no ne ade anti kwaye wo fa so na chese nko kwata free mpanifo adwene ho no eno na manyokuo ni mabie ehunu akira wo ye ntententem ekoti mpanifo ena so ebra wono bisabisa no na chese wadi fo eno ti no ene asunafo south abato mpehwe so chairman NDC amanyokuo ni dinemo ayowura Isa Ben Ahmed wose one more agina wo mutumi so papa yi one more disqualified no enchire mu no sei ena ode makoma kase I will some ni say enipa be say 25 aduonu num kwa aduasa a omo na gina machi hai omo bie ni ho abrantie kwa omo na so otena afie yi wo mu din e de fele ne krata aduonu num kwa aduasa ni betena so omo hwemu no mo hunu se ni oyeye nyina no aye criminal anunti omo gina tumi so a disqualified Christian upon Frimpon Nisanti Amra our party no me as constituency chairman and the leader of the party I will not sit down for this man to destroy the constituency for us. However, I'm a police case. I'm a CID department. I'm a mission you say free na ikoi. Wo mbe take papa no na mra ene no adi. Etudu ani chemo ewa sunafo south ho amane ebo efro bas chemo anache so owura Christian wa po wa ma disqualified no kura nhwa wa masa dane ensem no e de ama posifo a constituency chairman NDC amanyogo ni dirimo owura Isa Ben Ahmed waje bre edi chemo eto akoma kase enim na ni boy esuna sunafo south won wo ye pani kwankyerefo hwa abato mo nsem so e de ma NDC amanyogo na ensem kro no aso sei e no no so kasafa e dey no submitted the forms asemo kan say danso one forms in moi what the offense to ebodia na indeed say no person forms no se minyi ikata ele to abane ema wo na minyi ikata alimano eno ka atu ni fonso wa ma me hobi Inte was here from near so papa ko sign masam gini ama no so me kwa me nsan ni ti money mo pon na omo so makosa ama am si da bi me makosa ama so ani say ye dia aba ha ye na me dia sama nsan right so Mr. Frimpon honorable Frimpon of Forgery signature wa bra me nyare me so at the same time say election committee member into boy aya pani kwanchina fo awada abato wo sam ano anima NDC amanyoko no ewa sunafo south abato empehwe so na mrante no a wo so petition na se bi hu an se wodi edin ne signature ni numbers ya odi aye nyina eye fro enti edam pe fast na mi yi secret the hair so ama obi ana se bi hu an se wodi edin ne signature same time say mensan so ama obi ana se bi hu an se wodi edin ne signature signature ni na numbers ya odi aye nyina mensan right so Mr. Frimpon honorable Frimpon of Forgery signature wa Frimpon of Forgery signature wa election committee member at the same time say election committee member into e na man ye criminal offense into etimi ye ni bibi man ye wodi edin ne signature the hair so ama obi ana se bi hu an se wodi edin ne signature enti edam signature ni na disqualified numbers ya odi aye nyina eye fraud say what Ghana about to say what is Forgery obi signature ipa no so kura won so kura wan san team no team ni ade ya te say and seven nyina da wo so the petition for them pen for them makase ekasa ye eti aba say dia na won manyafo Eric Opoko free afim no aninum what na abenya no so semra shebadwani ade ma de say wo esnafo south abato mpehwe so no ene de na be eti ade party ni ma no so nyina tumpa na say won mo chem say papa ekwa na contemporary ebeti ya buapa ama benya wasa pe bi wa ebebie bi akwa bebre
ebra mo dey MP no problem Mr. Frimpong call honorable of Forgery signature wa bra me nyare me so at the same time election committee member into we na no criminal into etimi ye ni bibi ma ne Frimpong ehia ID card ya endorsement ye hwe so wa ma obi ana se de be hu an se wodi edin ne signature ni na anye number say odi aye nyina eye fraud enti dem pay fast so ma disqualified oh no danso yebetumi anya nyuma amasafo nyina so anya bi aye na anya hoto se mi mikrata eletu amana ema wa na mi yi mikrata alimano you focus on wo twa eto ni phone so amamrante be wa ma mi hobi obi anya bi aye no so papa akosan masa mi dini amana so mi kwa mi nsan hu pa se me next time de eye adwuma makosan amana na mi si da bi mi kosan amana mabru no ani se ebia abaha ye na mi de no bomb sam share 2005 18 years ago afena wanya ni so adi mu so ko bi enu mo bomb sam bo Forgery wa mo so bomb sam share ensan no atwere Forgery say a friend and son watching. Na eno no obi a wotimi wanya fast. Ni metu en menkrate nya me nyana metim. Enti se ko Forgery. Eli atonsuom. Esi boso. We na sasem we angonwasem pa o na efresunafo eye south aba na ye bomade free